Bangkaw anak biyayaon ampakaw mabaya pag-addatan da isab sin anak mo susungon na subay kaw mag-addat kan ina ama mo biyan magmartabat kaw. Bangkaw mabaya pagbaktian sin anak mo susungon subay kaw hawak tu biyayaon magbakti kan ina ama mo. Sabab al-jaza min jinsil amal. Aw nambukis sa mga katawtay manghuran. Ini siabot si mga ulama, hambo kusog in kaaunan niya, naghikidmat siya kan ama niya biyan. Malugay zaman, nagkhidmat siya, sumagawa hambuk adlaw, matusiw mo siya. Uno inhinang niya kan ama niya, diyan niya papantay, na inu-inu lawngin ama, nakapangasubo. Ya anak ko, mada turido minni huna. Ay kauning kabayan mo, hinangon ka ko anak, may tamo ako, diya mari papantay ini. Unin akisin anak, uridu an adbahaka una. Mabaya ko sumbayun kaw dii. Allahu Akbar. Na, long sinaan mabiyayan. Aha kada jazaul ihsan ya bunay. Ay kaubyan kay nitong bas mo ya anak ko. Sin pag ayupot ko kay mo. Sin pag ayura ko kay mo, pag umbang ko kay mo, pag napaka ko kay mo, pag ipat ko kay mo, biyanin itong bas mo. Nalawng sin anak biyayan, labud na min dabihik, fakad amlaltani. Wayroon dapat subay takotod sumbayon, sabab na bin sana mo natod ako yan. Siyo mo, astagfirullahaladzim. Nalawng sin ama biyayan, ingka nalabud daya bunay banglaw niya wayron to dapat suway mo ako sumbay undi na kaw kahawiran padbahni inda tilka sakhra na dito muna ako lawng niya sumbay on haamuin batu dakula yatto kyublaan in anak ay kaw ama unuin aun haamuin batu dakula yatto uno may taing kabayaan mo dito sumbay on unin piagbidan iban sindain dita ko sumbay on unuin arisin ama in kanal jaza min jinsil amal bang wayroon dapat jumatutudin al jaza min jinsil amal padbahni inda tilka sakhra na suway mo ako rito sumbayon sabab karna pakad dabahtu abi indaha dito ko rasyumbay i-ama ko hawak to yatto wala kaya bunay misluha day nga sabab yatto haadlaw ini dito mura ako subay sumbayon al jaza min jinsil amal in iyan mga katawtay manguran asal kiya lukisin Allahu ta'ala halom Quran hal jazaul ihsan illa al ihsan uno bukun kaintong basin hinang marayaw raisab man amila sayyiatan fala yujza illa mislaha isyusyo naghinang mangi wayroon tong bas niya buat malaingkan mangi da isab tumuk iban sin hinang niya mangi na mura-murahan mga katawtay manguran nakakawa kita niyo pangadyan misandak man tiyo-tiyo mura-murahan magsukul kanyo katan amo hindi pagsumuhon magdungog jazakumullahu khairan mura-murahan pa pagmumpaat katusin Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad